Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu musidɓe yiɓɓe wonɓe sifude Jama TV fewdo o sayɗo men salmini on men landiki sayɗon e jaam nokku kala ka hikkorɗon meɗen inni on ko saɗi ko tooli hande kadi ka émission men needi e jikkuji men émission waɗo alarba kala alarba si tawi woni o leerɗo yoni haray noon no andirɗon noon si tawi woni ɗe yewtude émission needi e jikkuji men toujours haray ɗon andi donc émission on tun inde makko on tun no woodi ko yeerete nder ton inde makko on tun e wawata andude tigi tigi on ko o fond si tawi woni en ƴettali toɓɓe wiiɗe wonde makko ɗum wi needi e jikkuji men donc haray noon no andirɗon noon e comme no wowirɗen attorde noon eɗen andi si tawi woni ñande wo e ñande ma wiyen saayi be saayi e en heɓay hikkaniɓe e yeeso e vraiment haray ko adi kon e faatiɓe julɓe ɓen e faatiɓe meɗen en fof men yo Allah on hinno ɓe yaafoda ɓe yaafaɓe enen kadi ñande wayeten no ɓe wayi yo taw hara koye yaafaɓe si ƴettita hiɗon andi koko tultata noon ko damal ngal en fof meɗen reweten donc ñande hewtude wo eɗen andi ko ɗum noon taw woni ko attorten ko ɗum woni ko uditirten émission on ɓay haray en min wonɗo haalde ɗon ko jusqu'à un certain moment haray no gasara on accila nande ɗo ko Allah andi donc haray aduna andanta ko haray hiɗen tori enen hikkitiɓe ɓawgaɓen yen ndaaru hikkaniɓe yeeso ɓen ɗum ɗo wona yonana e waaju ndaren suɓen ko gueren suɓen ko yewte yani suɓen yani kala ko waɗeten suɓen anden do jaka ɗum ɗon no sabbi en donc haray ko ɗum ɗo woni ko attorten e andintingol jama on haray noon no andirɗon noon ka émission needi e jikkuji men en addoray buy kono noon kadi no woodi addanay ɓen kadi buy donc haray no andirɗon noon hande kadi no woodi ɗo poème mo attorte yani no woodi toɓɓere nde attorten ɗo tawata hara ko hittude minata no ɓuuri émission on hittude kono vraiment ko en innay koko yani firti ko saati donc haray noon ɗum ɗon ko jeyɗen en fof koko hanuɗe wattande yilla en fof koko hanuɗen tambitade kadi ƴakkirɗe ɗen jogitoren ƴakkirɗe ɗen kadi en fof ɓa haray ɗen andi e ko yiwɗa e hoore ɗimmojo ma tawata hara hi si tawno koye hoore ma ɗum ɗon gasatano vraiment a etoto an kadi rewa ka wawɗa rewde ɗon fiya wawa wallude ɗimmojo ma on no ɗum ɗon iwra e hoore makko andi hunde fof saabu no woodi vraiment ko ɗum waɗi mi ala mutade taw moƴƴa e ɗe wondi ɗo e invité ɓe men ɓe tawata hara e wawa yewtude e maɓɓe e ko yowiti e nden toɓɓere nde mi faala arde ɗo e muɗum haray ko adi ko en salminaɓe ka plateau ɗo assalamu aleykum ceerno waleykum salam wa rahmatullahi eyi noon ko bisimilla ko tooli ka émission needi e jikkuji men ok awa haray andintine jama on kono makete ɗon min gindi allen ko Mamadou Aliou Bari kono généralement ko ɓe nottolan ko Bari Ngor nam Bari Ngor ko ɗum jama on ɓuuri andude d' accord haray min ni on ko bisimilla ko tooli haray e ko yowiti e émission on kon hande no woodi ko attorten tawata noon hara ko musidɗo meɗen mo fof andi mo jama buy andi i wiren noon e woni ko heeɓi sokola on sokola noon tawata haray e wawa sendudude en meɗen en fof ɓay haray so tawi woni ɗum ɗo yaniri noon haray mi ɓuure tañƴinade hiɓe noddiramo yani ko ɓuura andirede ko Dj Diawo effectivement Dj Diawo fewdo ɗo état mo ɓe woni on ko état wonɗo critique état mo andanɗon hoore mon e en fof en yelaki ɗum ɗon yo yanu e ka ɓeygure ma sakko fi e hoore ma taw haray ardani en e muɗum seeɗa yewton jama on ko honno situation Dj Diawo on fewdo o saayi ɗo voilà assalamu aleykum kala ndaro Jama TV d' abord komi fuɗɗorta ko enugol alhamdoulillahi rabbil alamin e mi weltano PDG mon on mi weltano technicien ɓe ɓen fof a yisiɗen ɗo c'est parce que ɗum ɗo fof pareil woni en condition ma e watano wolgol ɗo e yewtore ko yowiti
e communauté on ma ɗum e population on d'accord donc aray ɗum ɗon d'abord ɓe fof maɓɓe weltana merci bon effectivement aray garta directement e toɓɓere nde lanɗon nden e wowlen fi o aldenjo men jaatijijo men gorejo men golliditeɗo men par ce que le plus important hannde ko taw kon ko innete kon c'est un collègue de travail ko wondiɗo men ko golliditeɗo men ko ene wondi makko piijiɗi jeena e sappo e ɓeynamo digui e diawo hannde noon Allah yani imo woni e sokola mo sokoli communauté o sokoli fof kono ɗum no woni ɗum ko nawnare e Allah liɓi e hoore makko ko habbanoki ma ko yalanoki goto kadi yelanaki hoore mum sakko yalanomo hande mo woni nokku gotum goɗɗo wonoɗo active koko dogete wono animation culturelle animation haaju piiji ɗin fof kala ko woni e no yowiti e communauté o hari mo dari fi mum e fof no andi si a inni digui e diawo no andi ko boni bano adama o hande noon hewti nokku goo himo mari besoin e men ko ɗum woni ɗum ko yani nde nawnare yande hoore makko innetende insuffisance rénale ko nden nawnare yani hoore makko e balɗe feƴƴiɗo haade sikkano sa e piiji ɗin compliqué e ɓuuri ni mais Allah waɗi e communauté on jeunesse on les acteurs culturels makko baɓe men ɓe immi dari han Allah waɗi o heeɓi une bonne prise en charge fan kadi ɓe traiti ko ɓe wawi kon fof ɓe renvoyé men e hôpital Dalal Jam toon ɓe waɗi traitement on ha on fuɗɗike ko innete kon e dialyse hande noon effectivement himo sokoli jama on fof fi waltagol mo donc haray nani a joni ɗo début on no moƴƴiri banno adama wona fendo ka wawi ɗo wallatamo na fendo ka wawi ɗon o wawini hoore makko ɗon ƴetta 100 francs mandama ay ñande woni o wawna hoore makko ko nde ñande on tagguiɗo e gagne o vraiment min mi félicité d'abord jeunesse on ɓay mi wawata sittugol fof mais ɓe mi wolla woɓɓe ɓen par ce que ko ɓen ari au premier plan hande haysi jama haysi jibo diawo ino mari famille hande premier famille makko ko voisin ɓe makko ɓen ko jaatiguiɓe makko ɓen par ce que fendo yani min j'ai été parmi des premières personnes noddaɓe fi mum mi nodda fi mum min nasi tawi mi yahali joni e mi yidata e makko te andi hari woni compliqué oui, mais tellement que téléphone an on hande noon a seede kaw yanuno nde ñande ko ɗum fusi téléphone an on par ce que min on kay mono yeɗɗon téléphone ko ɗon yani ko pipka leydi o fof makko o fusi mais mi noddi ɓurɗo mo ɓattagol wonɗo kadi collaboré très proche ɓeynamo Magada mi noddi ki sam Magada min Magada bon mi naniri ni fi diawo to la ye grand a coupe mi humpitoto joni o ƴetti moto effectivement o yewtay ko no woniri o ari on daari o tawi famille makko no jooɗi yurmede nden sattene nden kamɓe ko yurmede nden ɓe hikkini yeeso ɓe jooɗi ɓe wulludemo tawi fus on tawi fus ɓe wawata effectivement c'est pas parce que ɓe wawata mais tawi feɗon on tuma émotion on yurmede nden fof naati e ɓandu sentiment de tristesse voilà surtout ça après o ɓe Magada wi ko watte hayso maya yo mayro ko laptane ɓe ƴettimo ɗon effectivement ɓe addimo fan no noddidira ɗon y avait tout le monde il y avait Digue Diallo, il y avait Amadou Badiane, il y avait Hamidou, il y avait Froman. Non, il y avait Digue, non, il y avait beaucoup de personnes. La jeunesse, il y a le président Djamal, tout le monde. Il y a Maman Salou Le Miro, toute la jeunesse est chargée de culture. Tout de suite, on était sur la tâche. Mais il y a donc l'essentiel, il y a un bilan, il faut voilà, avec des médicaments, et il y a CTO. CTO, mais on qui a beaucoup de place. Mais là, Dalal Jam, Allah va dire, il y a Dalal Jam, par le biais de tout le monde, contribution, il dit voilà, et puis on va dire les premiers soins pour sauver d'abord Bano Adama. Allah va dire, donc il réussit sur des. C'est une sauver, quand Allah sauve, mais il va dire nécessaire, andi ngomo de wonde mako. Et heuti donc, hande non heuti ha tawi joni, ko be wala ko ne te dialyse ko. Hande ko dialyson par semaine. On va une fois par semaine. Dialyse tout ko 65 000. Jonon a compté non don wali, mo mari be ngure, mo mari be ngumari bidda. Mo logi noko jeyaka o logi don. O nyamay, o nyawdoto. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué.
haray hande ɗo si a yiide wolde ɗum no ka télé ɗo goto o yelaki mais sewtino ko goo ko be humen faabo e weltano ɗen Issaga Toga d'accord ko immiɗo dari dartalan ni fendo ɗo ni il est à pied fi darugol ko honno Diawo heɓirta évacuation fendo ko ɗon on poye wona haray noon ko addi en ɗo wolɗen fi Diawo e wolta fi makko fof ko sokola makko wolten hande bien sûr haray ɗe nodditi jama o on tigi nande maayi wallete a walla on tigi a gurdam makko surtout fendo ko o noddita jama on ɗo o noddita téléphone makko ene kaari wallam si banodama noddima ha on fof mo o yi vidéo makko konde circulde ka réseaux sociaux ko o wi wallelam c'est passé o falama wallede e enen noon guineji ɗe ci ha yanani piw gotum si goɗɗo maayi soode nayyi soode maaro inne yo kamiɗo jangge ça n'a pas d'importance bano adama wallumo fendo ka o sokoli ɗon o anda wallimo ɗon ko ɗum woni ballal ngal ande ɗo yaafo ɗon termo allahuma salli ala naadita goɗɗo aljana de ko jikku mo yaaluɗa mo golɗa ka leɗɗo o yatta e mum donc c'est fala wallugol Diawo haray he huwi faabo kala acteur culturel guinéenjo wonɗo extérieur woni Sénégal ɗo woni national quand même haray ɗen huwi faabo e makko hande il a besoin d'être évacué fi yo waw soobugol mo wallitomo mo besoin ni évacuation si évacuation heɓaki yo wallite moins betto no waɗa dialyse makko on ka leydi ɗo mais c'est compliqué c'est compliqué il faut ko wonenen gonga on c'est compliqué si jama waltaki haray no sattay muusay e bano adama goto to wata walugol ko ɗo noon ten la communauté le bureau de la communauté de la moyenne Guinée de la haute Guinée de la basse Guinée de la Guinée forestière même l'ambassade parce que si on appelle les 4 communautés ça veut dire que l'ambassade est rentrée. Il y a le haut conseil des Guinéens de l'étranger. Combien on intermédiaire hakkunde men enen e ambassade don. Mais il y a li ko be manifester par rapport. Hala ko goto pet won to won manifestade fi mum ko Issaga Tok parce que quand on est président de la jeunesse au niveau du haut conseil au niveau du Sénégal. D'accord. Mais vraiment le gars c'est il faut ko weltane mo tambiti fota ko na seeda. D'accord. Hala ni himo kippude ko hande tu wayri min e makko ka ambassade ko min o mino yogo ka ambassade fi moƴƴinangol Diawo document ji parce que ala document ji Guinée ko document ji Sénégal o mari donc si communauté Guinée walla mo ma si ambassade walla mo il faut que o procure pay kaydiji Guinée ɗin a faami donc komi faala yugol joni woɓɓe no ɓuuri tañinade woɓɓe ari ka ɓoggol ƴettemɓe taw no gasa assalamu aleykum d'accord allez-y continuez voilà donc haray fenɗo ko ɗon fewda ni procédure on fuɗɗama mais procédure on landi moyen financier vraiment aray ce que le constat que j'ai fait Didier Diawo était un animateur de la culturel ici au Sénégal. J'ai pas vu les artistes se manifester par rapport à ça. Mais il y a les artistes non, c'est quelqu'un qui est connu déjà voilà, au Sénégal. Donc mi yaali ko be manifesti fi walu golmo. Pourtant hande buy si wola ma fi mun do e der artiste on Sénégal do et buy en Guinée. Diawo no tawa. Vraiment. Faut reconnaître ça pour lui. Vraiment. Famille. Donc hande aray artiste kala i jetto micro wala gallu yima no do argol soutena Diawo. Aray men tori faut revenir sur ça et Diawo no do aray vraiment si ɓuri ɗo seeɗa jonna numéro makko téléphone on inchallah ala fala ɗo mo noddugol o noddamo directement mais le plus important hande c'est de savoir ko honno sauvirte ko honno o ñawdorta kono heɓirantemo évacuation o yaha o ñawdo o arta wonta hoore ɓeyguro makko nde c'est le plus important aujourd'hui. D'accord mi arta e mon joni faytim par ce que fi Didier Diawo on ko fokke yewten ɗon seeɗa ko adi adi ko miɗe yaafini e famille maɓɓe on moƴƴa ko hina seeɗa wona yawre wona ɗuma ko par ce que gogo taw ko gollideteɗo meɗen ko andaɗo kadi e domaine ji ɗin fo e affaire culture on programme ji ɗuɗuɗi himo anda e muɗum donc so hewti fewdo o sayi ɗo normalement ko himo doit wallitede surtout financièrement fewdo ɗo ko ɗum ɗon o ɓuuri ha ton guinde ko kaalisi musidɓe ko jawdi ko ñawdora sa yi goɗɗo huwi ballal himo gogonga himo yiɗi conseillede kono conseiller ɓawo goɗɗum nafata musidɓe acce immoɗen daroɗen
par ce que ko musidɗo meɗen andaɗo ko musidɗo men kadi darantoɗo goɗɗo si tawi on tigui wayi no wayɗo ni par ce que luttali e makko no gasa woɓɓe heeɓi no siga ko heeɓi ɗo gonga wonali nawnare nden hara ko wotere kono haray woodi nawnuɓe goɗɗum go ko tawata kankadi o darike donc haray ko hanaɗo wallitede donc woɓɓe ari ka ɓoggol mi ƴetta ɓe taw o anden goɓe assalamu aleykum allo 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 Jama TV ça va bien ko homɓe ko min woni Siré Sissoko min nanali moƴƴa wiiɗa ko min woni Siré Sissoko Mariama Siré Sissoko donc ɓeɗo mi anda so tawi woni ko paykumɓe joni téléphone noon donc faltaki ɗo donc ɓe yeehi taw kono donc haray ɗe weltani wonɓe noddude ɓen ko noon toujours haray yoɓe andu taw point mo wonɗen ɗo on ko point wonduɗo importance siko sago men ko gonga jamma fof nodde ko gonga den suweti fof par ce que no damal ngal no udditi haray y a pas de probléme no gasa ɓe artoye kadi kono fi Dj Diaw on ko ɗum wiɗen ko ballal ko jawdi o haton ini e ko gonga neɗɗo si wayi no himo fewdo e sayigo tawata hara e ko huwintamo faabo kon wona yiɗi makko ko état no wayi noon ko ɗum huwinimo faabo par ce que sina ɗum Dj Diaw yaltata e réseau sociaux inna goɗɗo wallan goɗɗum gono toon no woodi ɗi o innata wallelan kono goɗɗi gono toon ata e donc hay nawnaji hari meeɗa waɗugol d' accord hari goɗɗo yaalimo allez-y himo waɗi vidéo mamo noddi goɗɗo ni wallam kono hewti ko jama o gastama wallugol ɗon jama ko ɗo doit antude ko min ko minata y a beaucoup d' exemples par rapport à ça ouais Guinée jon walli goɗɗo o tuma maayi ça n'a pas d' importance même mi sikki feno ɗo on tigi kaka sokoli ɗon tout non si on tigi anditi ha wi huwi noddi wi wallela no haray hatti quoi siki ko ha ɗon haɗa hattini ni wallagol donc vraiment haray l' équipe est là la communauté fo tannanama juuɗe ya Cheikh Oumar ya le manager de Hakim Ibrahima Bari ya tout le monde ya Magada ya tout le monde qui est là ɓeɗo kala mo contactaɗo no wawi rapprochade mais le plus important hande ko en fo men yen jogodir jonnodiren juuɗe ɗen wonen gooto wawe dargo si Allah walla en sauven mo ittemo nder tampere o soñdia ko woni vraiment haray mi andina jama on procédure fof kentinama d' accord e min aray ɗo e saayi balɗe seeɗa d' accord addugol bilan ko honno évacuation o yarata kono noon haray andite moyen ɗum ala ko ɗum de koyen fof men ko ɗum landi mi ber ko mi wawi ko itta ber ko wawɗa ko mo kala itta seeɗa fottindinen ka hakkude wonana en ko fallen kon o yaha o ñawdo o arta wonda e men kadi haɗa ko ɗum toranden mo Allah donc haray noon faalaɗo humpitagol mo o numéro makko no ɗo d' accord 77 788 55 23 d' accord 77 788 55 23 d' accord haɗay kala faalaɗo noddugol mo directement yewde makko humpitomo haɗay ino kollo numéro makko d' accord haray région to haray telen toon ɓe affice e numéro inchallah hara jamma on fof waway ƴettude numéro on kala ha to guinɗo e wallugol seke koko yewtuɗen ko musidɓe e wallugol yani ko siga ɓe ɗum ɓeɗo wallete baraji ɗin ka heɓoto ɗon komo beyo hittin doga yaha kuto par ce que ɗo ko kutagol baraji ɗin koye ɗum ɗo heɓoto e gonga oya ko ɓe innata ko wo wona tuma kelle yani tuma kelle helti voilà haray nafata haray nafata haray ko fewdo ɗo hiɗen tori jama on e ka Dj Diaw on yo jama on immo côté ji ɗin fof hiɗen tori jama on kala ka nde yewtere men ɗo hewtoyta yo jama on immo tambito anda ko musidɗo meɗen wakkilaniɗo kadi jama on o senda noon kadi ɓe wakkilantoɓen ko fof o wakkilani ko il est là pour tout le monde c'est une wiyete wi hay ko personne c'est une personnalité musidɓe ko andaɗo ko wakkiliɗo ko yani ko gollideteɗo kadi côté ji ɗin fof haray sigawo ɗo si heeɓi ɗum ɗo hiɗen duwa immade daroɗen e wakkilo ɗen fi no wawen ko e wawata sauvude wonkikin kono no gasa e wona e saabu par ce que hunde fof no wona saabu donc si tawi jawdi ndin heeɓike
no wawa ñawdede wiyete do hi ene kala ko landaka hôpital waɗama ko joni ɗum ɗo ko no habba bawɗe Allah ɗen mi sikki ko ɗum ɗon ɓuuri e moƴƴude e di tuma inna kaari lettike ɗo tawi ko angal jawdi ko ñawdora haray ko ɗum ɓuuri yurmude donc haray yelanaki ɗum sigande nawnare ɗo hay e goto e mi anda sino woodi ko ɓeyt toon fi Didier Diaw on toujours clôture ngon sengo ko ɓe ɓeyta ɗo fi Didier Diaw ko andigol jama o procédure évacuation on fokkintinama d'accord kono noon feeno ɗo fus mi wawata wolugol d'accord han semaine prochaine par ce que les médecins français wonɓe France ɓen ɓe contactama document ji makko ɗin ɗo ɓe hendike ɓe waɗa étude ɗon ɓe daara sa ɓe heɓay toon labtani ko wata ƴettugol mo ɓe waɗanan on tuma noon ko inete kon une facture pro forma ko gasete yoɓede kon fiyo wawa évacuede o yaha o ñawdoyo donc ɗum ɗon si wonoyi on tuma en ardoyay e kippuɓe fimum ɓen direct hara waɗana en détail ji ɗin yeeto en ko honɗum woni mbuɗi ɗin ko jeelu ko jeelu woodi ko jeelu ne ala ko jeelu faala ɗen dal l'immédiat fiyo procédure on continue ɗum ɗon en aroya e mum feendo on tuma aɗa feeno feere jawon ko min ɓaali ko mbiyete ɗon ko Allah imminmo imminomo kala danda en mo kala e men hewde ka o hewti ɗon hannde ara ñande ɗum ɗo watta har mo kala no wawni hoore mum e voilà wonde e ɓeygure mum nden haray e Diawo yo Allah dikkine ko min mbari ɗa andi c'est comme toujours c'est comme des autres équipe on kadi fof hino souhaituma e bonne guérison merci Diawo vraiment e weltan ɗo kadi les bras valides dariɓe dankara ni suga sagataɓe musiɓe meɗen kotiraɓe amen ɓe sifi ɗon ɗo fi mum nanen dariɓe ka aran num fi no hewtira ka o hewti ɗo tawata haray ɓe woni sombo ko tawata dandimo côté goo tampere goo par ce que sa yi ɗum ɗon kadi waɗi ko ɓay ɓen ɗon ɓe darike vraiment e weltanike ɓen ɗon kadi e weltanike kadi famille maɓɓe on vraiment ɗen encouragé ɓe kadi taɓe décourage toujours yoɓe andu ɗo haray ko woni kon fof ko juuɗe Allah woni donc yoɓe wakkilo e jama on kadi inchallah ɗen andi pellet jama on si nani nde yewtere ɗo vraiment ko jama on ko engagé ɓe wawa wadde ko hani waɗe ko yani cotisation ji ɗin fino wallitoren musidɗo meɗen on ɓay ko musidɗo andaɗo Didier Diaw ko neɗɗo andaɗo wakkiliɗo kadi haray meɗen souhaitement an Didier Diaw bonne guérison inchallah ko Allah moƴƴi e iɗen tori Allah on ballal haray ko no wawata wonirde haray on côté ɗon en waɗe ɗon entre parenthèse haray noon e toujours en artay e seeɗa e fi émission on kadi tawde haray e memay ɗo ko domaine ji ɗi tawata haray ko inna needi e jikkuji men ɗum noon e koko jaali par ce que sa yi neɗɗo yinnama o woni tagaɗo donc ko ɗin ɗon no tawa en neɗɗo on needi e jikku donc hande noon ka émission needi e jikkuji men ɗe yooɓi ɗo toɓɓere ko tawata hara mi ɓuuri tañinade e hinde tawa e needi e jikkuji men on ɗum ko wonata ɗum ko yani bonnere inde bonnugol inde musidɗo muɗum donc onon taw e monsieur Barry ko hon si innama bonnugol inde ko hon ɗum sonata ka noppi moɗon. Merci beaucoup, merci question on e kadi inde émission on ko inde cosaan men enen haali pular. Merci. Aray himen labini par ce que ko ɗum ɗo men habbori téléji ɗin ko sensibilisation e jannugol édika jama on anditina ɓe naamuji men seeɗa. Merci beaucoup. Hande sa inni ko onno ko naamu e jikkuji naamu needi e jikku needi ko needi ko anjiraɗen ko naam par ce que sa inni needi haɗa a ƴetti ɓuri kam mamaɓe. Merci. sa inni jikku ko wonduɗen ko d'accord e sabu sa inni ɗum ɗon fi bonnere inde ko watto sonugol noppiyam mo haɗa a bonnila jamanu naam a bonnila jamanu hande si tawi fof tumbi min ni camara fof tumbay tumbina camara ko bonɗo goto heɓata confiance en vraiment jamanu ma ngu fof ngu maggu ngu bonay jokkete haka ɓiɓɓe ma jokke ma haka tañiraɓe ma c'est très important andugol bonnugol inde goɗɗo ko ha honto duwa e hewgol d'accord ko wattangoji lay mum donc min sa innilan ko hon ɗum atto sonugol am komi andata d' abord ko hajuji am bonɗi ɗin fof saabu nden bonnere inde ɗon arayne noon ha tañiraɓe ɓiɓɓe an e tañiraɓe am ko ɗum taw atto taw sonude ka noppi am d'accord
sa yi hande ɓenna ko ben aliou ni c'est passé ara babe ngano mari jikko moƴƴo hikkinano yeeso ma ɓiɗɗo kadi no mari ɓiɗɗo sina ɗum sa indi ko ɓiɗɗo kaari non min naw ɓiyene non ɓe gon enen boni aussi minuma ɓe jokka ka tañiɗa wat ango ila mum d' accord musidɓe o nani ɗo yani définition ko inna kon bonnugol inde donc si innama bonnugol inde nani ko c' est à dire ɓe bonnima jamanu ɓe bonni gurdam maɗan e hakkude jama o par ce que goɗɗo no wawi wurude tawa hara donc wondi yani himo maayi c'est à dire andi ko limanna ko mangu voilà ɓe yaaɓi ɗum ɗon si fofama en français mi sikki o ɓinta dignité c'est la dignité voilà ndimu ngu mo nimmo mangu mo bonnima inde tun o bonnima ndimu ngu o bonni limanna ko mangu c'est la parole de Sékou Touré voilà au moment de l'indépendance oui mo bañi wongo ka pauvreté e ndiman ka ko makko oui ka hettare e dow esclavage oui e ko goka makko c'est vrai il a raison donc c'est ça aray musidɓe o nani ɗum ɗo joni noon si innama bonnere inde sikki cause et conséquence no nder muɗum moƴƴa noon donc mi anda so tawi woni ko honɗum woni conséquence bonnugol e wiyen taw cause on ko ɗum causata ko ɗum watta ha goɗɗo o bonne inde ko honɗum waɗata ha o bonna ɓe bonna mo inde gañanendi no woni anduɓe min ko ɗum ƴettata d' abord en première position ko gañanendi min dj diawlan tori ballal camara nam se wondi duuɓi temedere pellet andanayla mi andanama e ko inna kon l'homme n'est pas parfait ko gonga mi wawata wonde bano adama mi wona moƴƴuɗo tun ma mi wona jikku an on ko fewɗo tun kono ammo mi wondi duuɓi tati han duuɓi temedere on haɗa eɗa andi défaut ji an ɗin eɗa andi côté positif ji an ɗin eɗa andi côté moƴƴuɗum an ɗum eɗa andi côté bonɗum an ɗum au lieu ko ya yaltu wolana jama on côté am bonɗo on ko min doɗade e ɗala ya bari o côté ɗo change ɗum ɗo moƴƴa ala droite no yaltirɗa ɗon haray a woni saabu yo inde ande bonu d' accord ɗum noon ko cause e sa faami ɗum noon no tawa e cause ji ɗin mi nata ko ɗum ɗum tun e pular noon hino metti fi e enen génération men on hannde fayda haala kan ka bontirino en donc en eɓɓay tun e idée ji ko woni kon fen ɗo présent ko yeeso men ko d' accord no gasa noon haɗa mawɓe men ɓen hino andi ha ko yewta ko façon go e mum mais koko minni on kon hande ɗo cosano bonirino no onno mi anda kono min ɗum ko pular ko sénégal e ɓindi cosaan enen ko yani gila yani namuji men ɗin effectivement c'est le mot namuji men ɗin enen ɗi génération ji ɗo piiji ɗi mbuy bontirino en hande ɗo mi wata wolgol ɗo haalande haɗa mbaɗa le français nder to normalement o émission ɗo hay goto ko innete kon ko wolte français doit ka wolede makko normalement tellement que temon ino laba ino kerɗi himo mari sens kono ko mi wiyon kon bo piiji ɗi bontirino en donc haɗa min ko ɗum inata cause on d' abord ko ɗum ɗo donc ko gañanendi ko gañanendi woni piiji ɗin d' abord ara non ɗum e si mi añima mi bonnete inde si mi añima mi wowlete c'est à dire si mi añima sen fotti min ha guite maɗe no luuɓi c'est à dire ko gaygo ko ɗon ta cause piiji ɗin ɗon d' accord ok musidɓe o nani vraiment ko woni tipade ɗo ko toujours mi antinayi on haray e waway yewtude kadi toujours e ko yowiti ko inna gañandendi kon seke neɗɗo toujours ɗen andi o heɓay ɗin probléme ji fof neɗɗo no wonde ɗum fo donc so tawi woni éducation o moƴƴi mate yo moƴƴali kono ɗen andi no heewi e meɗen tawata hara yimɓe ɓe no hawre sigandin sattedeji donc on andi noon en soheta e yahnit gila ka ɓeygure men taw en soheta yo goɗɗo taw hara o yalta e ɗa taw hara ko yoɓe bonnumo inde e bonnede inde donc kono monsieur Bar yewtiri ɗo ni ara ɓe bonnima jamal donc on nani cause on nani cause koɓe yewti ɗo kon gañanendi no tawa hay mum on nani ɗum noon donc piiji buy noon ton kono konga no ɓe yewtiri noon e ko pular wayi noon donc si nama noon cause haray toujours kadi conséquence no ton joni noon e conséquence mum on kadi hara ko honɗum wonata conséquence ɗum ɗon non conséquence mum o fayda ko ɗum fuɗɗorɗen d' accord conséquence on ko bonnugol ma limanako ngu ala ɓe bonnima ɓe bonna e haaju ma ɓe bonna entre ma
an e yiɓɓe ma ɗum conséquence ji ɗi c'est à dire hande mo mi andal no mi yewtita ɗon e pular vraiment mo yeehi ha saltinɗini ɓandu ma ndun e so jama on haray compte marɗa ka yaltita non anana pulo foti nena o mo yalti mo ɓolni kono mo liili ka yaasi oui ɗum ko haala men noon ko ndi woni ɗum ɓale haala ɗa ɓorni conki hiɗa waɗi hoorema sutura ha ɗa ɓorni ɗa parfumi ɗa yiñi siga ma ala ɓenna hoy o ɓorni tum ni ɓorni tum kono miɗen gandi o si tawi so ɓoranoki ɓenna meɗen gandi o ɓenna ɓe andi voilà et puis c'est ce qui est plus grave ko woni wo kamɓe ɓe anduno kamɓe ɓe andi voilà ala ko donc anda ko ɗum woni conséquence ji ɗi haala ala ka yalta ɓiɓɓe ma ala ka yalta ɓengol ma ala ka yalta ayi a woni ɗo par exemple ala jiijo min a yeeɗo ha juuroyke nula ɗo arti il faut mi yalta mina camara on ko ni yaltiri ɗo naɗi ko wujjugol tun jottugol ɓengol yimɓe tun on sa généralement sa ƴawi e ɗe otoje a janggay piiji ɗuɗuɗi d'accord surtout a janggay a jangga c'est à dire andi menen ɓay men kaani mi wawa serraɓe si min ƴawi ka otoje fulɓe ganta ko men fulɓe kono si ɓe jooɗike ɗon sa jooɗi mabɓe a hersa sa indigol taxi oto okkami tippo ɓe wola e français ma wola e olof tellement si ɓe jooɗi ko ño'ugol yimɓe wola sina mum wola moodi mum hara noon kadi ɓe wolirta doy sa ƴawi eɗe tataje wonde mi farete enregistré ko fulɓe fuuta wolta c'est extraordinaire aɗa waɗa tiktok haɗa waɗa tiktok no waɗa snap ji kadi oto ton hara no wola piiji foro paranno c'est-à-dire zéro éducation min hande ko hamburguer mi hirto maɗum indi ko non maɗum wola inna min giɗa jaati kaari non c'est extraordinaire wallay sa ƴawi kawtoje sa waɗi hoorema na pul fuuta écouti ko ɓe wolta kon a taway bonnere inde ma bonnere jikkuji men bonnere jikkuji men ɗi bone ɓamminata ɗon ko bonnere inde goɗɗo ko bonnere jikkuji men ɗin c'est important de le savoir ɓay hande ɗo sa ƴawi ɗiɗo e debbo oto tawi ko moodi makko no feƴƴire moodi makko ka suuɗo wolta wigo gaynta goɗɗum ma ko ni ni maɗum et pourtant no woodi ko ɓe hiɓe wowlde justement comme nde waɗatama et c'est extrêmement grave c'est très grave e sa ƴawi otowal wallugal 20 personnes 30 personnes anda ko hombo noon jooɗo yatta ko inte ko jappu jamburu waɗa place ma ɓay juuti yo ko juuti no gasa ko 20 ma 30 minutes ala typique jokka sa yaadu ala jooɗugoy ko yimɓe wowla fi camara joni anda si ɓiɗɗo camara ma ɗum sesiraɓe camara ala nder to naata wolugo fi camara tawa ɓe camara no falno toragol jiwo tawa musidɓe on jiwo no nder to wola camara ɗo ha yahoya tum ɓene on hande mi nanno fi on no wole kawtoje ɗo a bonni jikku a bonni jamanu makko a bonni inde makko a bonni haaju makko ɗum fof no tawa ɗi conséquence ji ko lanɗa nani c'est extrêmement important de savoir et ɗum porto ɓenna il faut avoir le savoir vivre c'est quoi le savoir vivre si a ƴawi ko jama ɗuuɗi mesira haalaji ma ɗi mesira ɓe yewdata ɓen fiwata naatu e erreur c'est important de le savoir et il faut que noon onon média ji ɗin sensibilisons min mi falte ñande ko yo ƴettu micro ƴawon e ɗewotoje heɗo ɗon ko wolte ko si tippama interrogeon ɓen o yiyay ko yurmi e hoore lawol ngol ko yurmi e ko satti tawon kadi ko a guinéenjo a wawata doggude leñol ma ngol tawa il faut que tu assumes et c'est important fena fenugol e hoore goɗɗo fena waddidira yimɓe déjà e yiihay ko kamil Allah no harmini fenade vraiment toñugol goɗɗo wowla goɗɗo ko anda e makko hay Allah no waɗi ko ente sutura goɗɗo si ari wirtike e ma wota yahu lilamo aɗa ɓe no min goyla gandamma ɗa andi ko heɗa alan kongoy a wola tumi wirtama hay ko Allah ɓe alda ɓe alda he Allah c'est important de le savoir no hulɓini quoi musidɓe on nani ɗum ɗo c'est que o yi toujours mi jonnay ɗon seeɗa yani mi arta e question fayinti e joni par exemple no yewtirɗen ni ka otoji o yiyay musidɓe meɗen wona sonnaɓe ɓen o yiyay ɓe jooɗo toon hara koɓe groupe kamɓe sonnaɓe ɓen hara koɓe groupe mo be hara no haalde sifo yani jaatigui mum no wayi on faami ta noon hara ɗuuɗuɓe maɓɓe ko yani ɓurɓe maɓɓe ɓen ko jombaɓe généralement on faami joni noon e nder ɓen ɗon o nanay goɗɗo noyna toon min jaatigui an hanki
ko 50.000 mi sofinimo onon seke hayɓe haalta ko no hani no ko ɗum mi taccimo ko ɗum mi sofinimo ko 40.000 mi wekkinirimo mi halkimo voilà modi an kungi ko joto mi boyinno ko 40.000 mi yaltende seke ko honɗum marɗon ko yewton ɓen noon par ce que ko ɗi yewtireji woɓɓe ɓe nanta no yewta no justement ko ɗum le wolugol oui faut kaka base hein l'éducation baka base c'est ça e mi yetto ɗon ko aventure wonɗen oui goɗɗo noon si accaaɗi ɗiɗi e tati goɗɗo yeehi ɗaɓɓi ɗo dogui police naati e golle golli ko ɗo ko golli o hayɓi mbuuɗi ƴetti oto yehi han hewti ka moon wi'i no faala ɓengu on so jombima o addima ko giggol nam selɗi wallahi si wona ɗum rewɓe no ɗo hara o haali ha toon vraiment so addima ɗoftomo andinamo de retour an kadi hiɗa anditi ko waɗa ko waɗi ɗon kon par ce que rewɓe no ɗuuɗi haldera so tawi calculama innama ko 8 femmes par homme so tawi rewɓe lanne oui c'est vrai tawata ka o wi ɗo o yehi kamen jombugol haɗo kadi gaalaɓe o faala vraiment so yehi no gaw ƴettiɗo oto risque plus de 1000 kilomètres yawgol ka village makko o inna mi hotay mi jombaka an ko teddungal e respect on si o addima si yeyoyi ha tawi goɗɗo ngala ko ya sutinomo na ya wirtumo na ya bonnumo inde na ya yahu jatoɗa goɗɗo sa woni ka nene ma a jibinama de 0 à 16 ans a fiji ko fijata kon sa jombama respecte modi ma mais généralement ko ɓuuri muusude kon si mi woli no gasa jama on setinayi rewɓe men ɓen ɓe wawi muñagol fi sofugol ko ente kon futu maɓɓe on han à 16 ans à 17 ans so ɓe jombama ɓe fuɗɗo bandiyagal c'est extrêmement important de le dire c'est vrai c'est vrai mi yumi fi honorugol andirta e hiɗen ko wonɗe wolde kon il faut que soɓe ndimanka ko oui ɓe bañi de 0 à 16 ans 17 ans ɓena mi hercinta nene am mi hercinta ɓenga kono si ɓe jombama waɗa le pire a hercininɓe par ce que a holli aduna o mawɓe ma ɓe ne alima c'est extrêmement c'est vrai que wona côté rewɓen tun côté worɓen kadi no wodi des hommes négatifs oui ya ittuɗo kadi mbuuɗi maɗi yaha jomba goɗɗo inna ɓay ka jombi waɗamo banfaru yagal ara hiɗa jaato de gauche à droite hollamo rewɓe no yennamo no piyamo ɗum kadi no woodi c'est des deux côtés c'est à dire ɗuma conseil on comme vice versa ça concerne tout le monde ça concerne les deux côtés et puis c'est 50-50 c'est vrai e sa faami hande ɗo min komi nota d'abord sa yeehi hiɗa jomba hiɗen andi ko kamilum ko deftere nden ko alqur'an o wi ko jombaɗo jatotoɗo jombuɗo jatotoɗo ma jombaɗo jateteɗo hiɗen andi ko ɗum alqur'an o wi wallahi no selli c'est à dire hay julde nden harande halmanima ka hay julde nden haray halmanima konto tawata Allah a wonda e jama o a wonda e modima a wonda e Allah a raw tigui woni perdu no haɗa woni ko ɗum woni sa nani noon perdi wona perɗo 1 million ma perɗo 10 million sa perdi ka Allah tawi ala ka tawyama ala a perdi ko perde aɗa perdi mananko ma o fof a perdi mananko ma o fof on est en classe d'examen ka aduna ɗo c'est des épreuves d'examen sa jibinama koɓe holle ko ɗum ɗo Allah daali yo waɗe ha ñande Allah ƴettotuma fiya nato aljanna joni noon on to met dans l'épreuve wona e waɗugol ko falɗa ko kan andi si tawi innama yarugol ka julirde a yaray ka suware ma si a innama yarugol ka berɗe a yaray ka cangol kan andi de c'est à toi de choisir c'est à toi de choisir maintenant si hewtoyi ka duwa ɗo ɓenna hino ɗo golle maɗe joni hino ɗo e mathématique o nga heɓno tan physique e chimie a heɓno tan géographie a heɓno tan ko ɗon woni ko yurmi joni noon on tuma ɓenna a heɓno moyen ma heɓano moyen awa ko ɗon no yurmede nde woni na ñande mayɗa nde yurmede nde woni ko woni yurmede nden ko inni ko alum mbaali sirate yo Allah dandu en dannamo kala lumbino hen ɗon harale munni amin en fof men noon min komi jeune ƴiƴan an keccana no diwde ko yo Allah yiltan e laawo bongol ngol daɓalan e laawo moƴƴol ngol par ce que min kam monde wolɗo mi nata on je suis parfait c'est ça je suis pas parfait neɗɗo fof ko noon donc mais si hewti conseil wolen no woniri noon no nafita jama on noon temo ƴettuɗon on
ko ɗum ɗo foti e makko hara ñande watto émission wo hara en naatay e nder temon tigri walla fi temon et puis que doakol ngol ma tabou il faut que wole ko nder ton ngol carrément c'est vrai woɓɓe hewti ka ɓoggol ndaren se tawi wonen ƴetteɓe assalamu aleykum d' accord ɓe yeeyta o aleykum a faami donc haray moko baɓe men ɓen wattana yila noddutugol sukaɓe ɓen andintina ɓe holla ɓe laawol ngol c'est vrai que hande ɗo si moko ba ƴetti ɗo ka amilu fonti sa yeehi généralement ka 50 personnes ata sukaɓe fof ne soƴƴali ɗano par ce que aɗa intéressant ɓe moƴƴa oui et c'est très grave oui c'est vrai kono noon tana ɓe duwa ka haaɓugol ɓe duwa kamɓe kadi e pour facilité e sukaɓe ɓen andugol kono ɓe acca yoɓingol fi janngugol kamilu en comme ça c'est pas commercial c'est pas commercial parce que moko baɓe men ko ɗum ha et puis mo noɗɗa ɗo janngugol ɗo mo noɗɗa ɗo janngugol fi kamilu wetema ɗo si allah 50 000 a soodali ɓe o warata faut que enveloppe waɗe sa waɗa enveloppe sa waɗi invitation ɓe arata non mais c'est la vérité oui a faami alors que ɓe voilà ɓe wiiti ko kamɓe ɓuuri ɓattade jomirawo ay ko kamɓe jangi kamɓe faami ko kamɓe woni mawɗo e allah woɗɗonira ha donc ɓe andidiri seeɗa jikkuji donc kamɓe wallata jama enen nde waynugol bon nana ɓenna ko keccum yaaga ngawn dogude non c'est normal voilà enen kala enten keccum ma yeey donc haray c'est important de sensibiliser e andintingol rewɓe men ɓen goɗɗo si joom mbima ko giggol so addima woni mi fala wona nene ɓiɓɓe am ɓen ko giggol kono gon gorko on kadi andita ko joom banɗa oɗa fiyonel ɓiɓɓe ma ɓen ko giggol way kankal yo yiiɗe sinano ngo jaɓata haɗo argol so absecti wongol nene ɓiɓɓe ma ɓen ko giggol sinano ngo aratano kono addugol on tigui ɗo futtennomo yimɓe yawomo aray responsabilité on aray ɗen tawa e mum vraiment on nani ko yiilan o yiya lanka sare o moƴƴana en de surtout noon sonnaɓe ɓen o noon koye men ɓurata haalande men haala e noon koy kono noon ko hayɗo kadi c'est important oui il faut que rewɓe ganda teppere arkese ɓiɗɗo gorko ka teppere woni voilà le point nayoɓe innu ɓay moodi an yalta yaaha si moodi ma yalta yaha ñamata a walta sénégal de de par ce que ɗo ɓurɓe ɓen ɓe mum potta kalla ɗo de ko location kalla ɓe goɗɗo nayi mum voilà sa woni noon sutta yoɓa location ɓe gurde ñamay bobo nawni ñawdoto a accay on tigui ko yalta seppa ɓayno woɓɓe no sikkiti non sikkitagol ngol non justement non ɗon kay ɗe mari cause on si tawi mi yalta mi waynotako si a noddilan téléphone si mi yalti mi noddotako ɓeygu ma sikkito toon toon ɗa sa fokkiti madame Bari la fokkiti nokkel kaari doko téléphone ma on de si ɓeygu ma noddima way lanka minu ma ɗon lero mbarta mi hewti neɓata mi ara e neɓa tan c'est important respecte leero hay sa respecte sa leero hay sa addoy argument ji goo kono ɗa andi yo taw tun hara ka so noddima nototo kono noon attention de si mi yalti mini madame Bari la yaade ɗo par exemple mi wani ko ɗo la adde Jama TV ɗo émission o noddan téléphone ɗo tumi wi allo suuɗo nodda suuɗo neto attention ma noddi tun e ko waɗi donc aray ɗon no sipson waɗe ɓenne ko sipsonay tun ma ɗum nodda tun ta ko reɓe toni wolgol yeyi coupi téléphone ma vraiment attention aray respect ala oui fo konnen gonga oui fo nen gonga buyɗo sa nodde téléphone ka kurɓe noto to téléphone o sa wondi e ɓeygu ma ka suuda téléphone noddama a coupi téléphone o aray confiance boni aray confiance boni ay siko jatigui ma nodduma wi allo lanka suudu a joni accu abimi nodditala vraiment laaɓa ɗon laaɓa sina ɗum seke non haare dongal wattama hay doute way kono si a noddama téléphone ɗum aɗa yetti a wippike téléphone ga dogui a yeegi a kuuri a notagol toon téléphone aray confiance boni de camarade musidɓe on nani ɗo ko ɓeɗo ɓe jewni en ɗo conseil ji molanaɗi ko tawata noon haara eɗen gandi ko ɗum fewndi hande en fof eɗen gandi ko yewtata piijigol ton kono yiɗi holli hoore majji ko kanji yewti hoore majji so yimini yewtata to fof ko par ce que no ara e toɓɓe goɗe men addata ɗo tawata déjà an tigui sa watnali yilla a yiyay hoorema e nder muɗum donc ɗo noon haray ko dande doloke liɓa taƴa liɓa ko hoccuɗo ɓorni wo ɗo noon koko woni kon haalete on nani musidɓe meɗen ɓe musidɓe Bari ɗo ko yewti kon minen gonga koynte ko min wona parfait goy kono noon ko woni kon ko be men haala ko ɗum on toon donc haray no nanirɗon noon kono wawata wonirde toujours musidɓe Bari haray ka émission nede jikkuji men woodi ko ñomiteten seeɗa ko tawata haray ɗum ɗon kadi no soñja jamaji ɗi yarani hakkudeji mabɓe moƴƴa noon ko tawata hara no ara e sayi hara ɓe jaalay hakkude mabɓe ha kono yawya un certain niveau
ɓe woncodira kono wonta ɗum koko innete kadi corruption ngenari e seytane voilà joni ko ente ngenari kon kaɗum ka inɗa ngenari o seytane naati donc yewte en ɗon seeɗa fi ñomidano en ɗon seeɗa fi ko ente ngenari kon par ce que min nden toɓɓere ɗon ɗon andi Allah taggu jama on fonnali hay ɗi kolli joyi ɗi fotali d' accord Allah ko okkorilan kon gasa okkorama oui ko Allah okkoruma kon gasa okkoralami ma okkora goɗɗo go d' accord arkise on kadi fotota c' est vrai hande noon hiɗen jooɗi ka plateau ɗo hiɗen hayludude hiɗen immodude ɗen jooɗudude mi daara mi tawa an sa ƴetti o caméra ɗo a nafitoraymo mi wona contre mum mi yamina jon caméra on sa soodimo nafatalam joni mi okkima 10 000 hoore non fiyta yeeyimo je vais vous donner un exemple très frappant min je suis un acteur culturel mi signe contrat artiste ɓe mais généralement si mi yeeyi mi yewtidi artiste jo promoteur jo ƴuwta e ɓawga si mi yoɓi artiste jo 100 000 kanko a yoɓamo 150 000 ko ɗum te corruption ngenare seytane ko ɓe ngalata sunnoyde ko aduna ɗo la kala sewtama ko ɓe ngalta ko ɓe huɓɓitirte yiite nge par ce que ɓe bonna yakare bano adama hulɓinino ɗo et c'est très grave mi faala wigol on si a heeɓi moyen ko ya wallumo ɓurɗa on na ya fallumo na ya fallumo oui c'est vrai sa tawi a watama wallugol ta fallumo kadi oui accumo an jogo joguiɗa kon accama kanka kon ɗaɓɓude kon kono si tawi otti sorte ma ɗo laba si a yaadi soodugol mo somi tawi a soodimo ɗo jo sa yoɓi prix ha on fotti mi yiltike ɓawa mi yinni yeeyo non 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 data ko yewɗa ɗon kon ɗum no fandi de mi fawanima ɗon 500 francs simi watti ɓori kam wattimo ko yiite ngel mo nde wattade ha ñande lole kewo lanni mo ñaami ɗum kadi ko yiite ngel onde ñamude ha ñande ɗum ha ɗum ha ko ñamete o lanni en balle ɗum no wadde non généralement ko ɗum ɓuuri ɗuɗde oui no wadde est ce que o yaggal fenade e ngenari ɗi tati ko ɗi nene goto babagol ko ɗi fune ko ɗi fune oui bon langandigoy si en wiɗo ka émission boy nodda ɗo yennama ɗo wola piiji go ma ɗum en fotta ɓe wolala goɗɗum ngo mais si tawi hewti gonga on yomo yewte et la vérité restera c'est ça si takkama ha takkama kaka lumbitirde si lumboyde ka no selli ko ɗon donc ala kar taƴire hay nokku ala ka taƴire ko ɓe rewa ka hana rewede kadi hana rewede ɗon donc si tawi noon yo Allah tawara ɗo yooɓi ko laaɓi kon de ngenari ko ɗum jama o wuuri Allah dandu en bone mum kono hay min kam on ɗo yo Allah dandam bone mum par ce que parfois ila waɗa yo Allah noon yiltake ngol lawol ɗon yilta kadi mo kala donc c'est important e jama on anda ɗum ɗon c'est très important voilà vraiment musidɓe on nani yewtere nden ɗo ko tawata haray e ko e lombi tawi toɓɓe goo ɗe andanno hoore mum monsieur Bari ɗo foki ɓe jonnayi version ji ko tawata haray no wondi importance moƴƴa noon so yi si yewde affaire nede jikkuji men koko mi yeeti on kon piiji buyno nder ton ɗen heddini buy koye yewtali kono toɓɓe gooɗe hay sen yewtino ɗe hiɗe wawi artude majje kadi fiyen heeɓu fensitande ɓuuri noon ɓuuri ka fe hewtunoɗen ɓuuri ka yewtunoɗen noon on nani corruption on ɗo ko honto yani ngenari on e yi ko ha honto ɗum hulɓini donc no gasa yewtino ma hara yewtali kono aɗo en faami donc o génération ɗo kadi monsieur Bari toujours o génération ɗo hande e ko ɗuuɗi no jikkini wano surtout menen e wat yupputugol tuuɓe andi ko jikku siɗe yewde affaire jikku tawata hara ɗum ɗon koko faandi kon fewdo ɗo donc haray hari mi ɓuure tañinade mi tawa ka à 100% kono yeru ko wondume mawɓe ɓen kon seeɗa e comportement mo hanuɗa jogade yeeso mawɓe ɓen on e comportement mo o tigui woni yiide sayiji goo no waɗa fewdo ɗo donc no seedi ko honɗum wonta ɗum kaka teddingol mawɓe ɓen teddingol mawɓe mi anda so tawi nodi ko yewton ɗon seeɗa gila ka hiwrodiralji ha effectivement voilà geste ji gonno toon tawata ko mawɓe ɓen hani ɗe henda ayɗo génération men camara ko génération Facebook TikTok Instagram voilà andi ko andude mawɓe sa hino noon
assalamu aleykum alaji en moko baɓe toole ɗo sentore ɗo senore ɗo joni si ayno arde ɗo joɗore ɗo si tawi moko ba landigama ko takkitorde ko inde ko ɗa sofete aɗa c'est extraordinaire très grave vraiment e piiji ɗi yo Allah fa boy andi sa calculi seeɗa wono fika wolɗa fi ɓornadeji yuppo touba en pembi min nawdo piu gotum portoɓe ngari imposi civilisation maɓɓe e hoore men vraiment via réseaux sociaux piiji ɗin hande ɗo hari mawɓe men ɓen kono ɓe bambirano goɗɗo wala ko wudire leppi hande kono bambirte na bamburago e goɗɗo penga koye ko yeeso ga e keɗo ko ɗum hay keɗo koye ka penga koye oui si ɓe imposi civilisation maɓɓe o yeeso men c'est fini mawɓe men ɓen ɓe makani ɓawɗo seeɗa waro e saayi haɗa e coñci no wodi kono ɓornotake konta wonɗen ni ko feeɗo coñci ɓuuri ɗuɗugol mais goɗɗo waɗo minisi pun ɗo tawa suusi goɗɗo yani o suusta uginade suusta yo bolisoru gakko timmuɗo tis yo ko haɓɓo hari ko duwol watte ɓoggol haɓɓe ha yoora joni haɗo sentiɗo gagasa sokama ka hunduko ɗo tumba yuppo walla haɗa waɗi silippuji tati silippol ley kilotire ndu e pantalon on haɗa haɗana ye yeɗɗalan innalan voilà donc teddungal andirano ɗengal nga yanino aujourd'hui ande ɗo hay sa yehi ka juulirde c'est la civilisation européenne appliquete ka hekka nder juulirde ƴettugol micro e noddingol ƴettugol micro pengal almami haɗa enen ko anduɗen ɗo ɓaawo ɗo seeɗa en tawaka ɓaawo ɗo koɗo ari sallijo si o noddini e ngal diwal ɗo ngal giwal ɗo nana aɗa waɗa ala micro no selli gen ka ara ko dande makko ndel simple ala ko dande makko nden simple ko noddinirayno joni sina e kon jiɗi ma ɗum micro nana ɓeɗema micro moƴƴa ko rectifier micro pourquoi c'est parce que wima portoɓe ɓe exige civilisation makko ha ɓe domini en e ɗon noon wona fotto na enen sukaɓe ha ko fotte fop tout le monde est responsable hande makko baɓe men ɓen ɗo pour éduquer les enfants yettelan ko duɗal ho gawri Sénégal ɗo tawi ɓe noddi sukaɓe janggugol yettelan duɗal gotal pet je fais un défi à tout le monde yontere hande la faala mi arta ɗo siɓe heeɓi ka duɗɗal woni tawa ɓe noddi sukaɓe fof algo heeɗo jangga e firane fi éducugol ɓe Sénégal ɗo hollelan duɗal gotal ko daaraji ɓe waɗi partout yoɓingo ɓiɓɓe yimɓe fi janggugol enen ko annduɗen haade ko leɗɗe alarba woodi leɗɗe alarba woyi ka ɗum tigi no mandi ɗum non ko ɗum annduɗen kono joni sa ɓiɗɗo ma jangga heɓa 50 000 min mballa mañi ƴettugo 60 000 yowna ɓiɗɗo angon ka l'école yowna ƴetta kadi 50 000 yowaɗa ça peut pas marcher au fait il faut que se dise la vérité c'est vrai que quelque part a taway jamon kadi bani ƴettugo yoɓana ɓiɓɓe mum ko français acca ɗon kadi alqurana et c'est important de le dire et c'est très grave no yurmi ha kono ko on civilisation ɗon ɓe imposé hande enen génération men ɗo ko hombo mari conscience dartagol ɗum ɗon ina non yana pas sa yalti ɗo ko jibiɗa kono heɓitaɗa connexion joni nata ka TikTok ɗo fuɗɗoɗa ɓuuri jikka ko tippiɗen ɗo ha e 3 heures du matin harano guerde e TikTok te joni noon si taw hara ko algoɗan toon ɗa dade hay sa jannaka a janggani ɗon piiji ɓuy wallahi heɓa baraji mais on n'utilise pas c'est grave non on non woodi piiji ɓuy ko wolte se naati ɗo jama guinna en feeti on est totalement déraciné c'est ça le mot ɓe itti en ka naamu men ɓe imposi en naamu maɓɓe ngun e woni e mum donc non c'est grave c'est que o yi musidɓe no ko yewtere yaltinta yewtere no nanirɗen ɗo ni haray waton sikku e koko hoccita tun yurnite toɓɓe ɗe moƴƴa daaro moƴƴa artiron moƴƴa kadi e domaine ji ɗi yahon ka terre yiwon ko wona yewtere ɗo ko daron c'est exactement ce qu'on est en train de dire o yiyay pratique on no toon o yiyay fop no appliqué hoore mum ka terrain toon donc haray toujours no yewtirten noon feeka duuɗe donc hari ɓawa ɗo en ko anduɗen ko duɗal
huɓɓa yiite ɗuman noon mercredi ɗuman ɗo jemma alluja waɗe oui taranden fof joolo ko ɗon jangguete ko ɗum andulen ka oui ko yettelan ko ɗum wadde han fenɗo honto ɗum wadde non surtout an côté men o ko yettelan to j'ai fait un défi mi lanci un défi en tout cas ɓayi mi anda laggine moƴƴa joni koko mi woni ga ko ɓuuri ko laggine ko yeetelan tun sénégal ɗo ko mawɓe men homɓe initie ɗo walgol duɗal ka notti sukaɓe fof saabi allah ɓe ara ɓe jangga ɓe heeɗo ɓe faama je fais un défi à tout le monde hollelan honto woni hollelan honto woni min si mi heeɓi tun ka woni wallahi woday ko mi waɗi fimu mi ala faut qu'on se dise la vérité mawɓe men ko anɗo mi anan loppin gotum ƴetten so ginni fi moƴƴingol jikkuji ɗin ma dewle ɗen mawɓe men no mari une très grande responsabilité wano ko extérieur ɗo joni ko bombe men to ƴamirte aɗa kamen ko goro capantate tati aɗa no finne no ɓinna cosano no fuujini wotere haɗa koyo haɓɓe labine tawa sa ƴetti haɓɓere goro fi torande aɗa de hiɗi cogo sake man ko foti joni ko haɓɓugol ɗo haɓa kala goɗa e mbusu poore yoɓo dewɗen nde allah ɗe fewata ɓiɓɓe seeɓama ɗum ɓe fewata ka vraiment no satti ɓiɗɗo so neɓata tawi ko nene bo bon jogui haasi mo gorko yiida makko ko yennore quartier o fof sen dayo ɓiɓɓe ɗon mon frère fokko comme mbawonoyta quoi aɗa heeɓi borji wallahi aɗa heeɓi borji ko tippira e sénégal vraiment kono mbiyadira d'accord c'est extraordinaire jama no yafoto dey terme ji ɗin par ce que kon ɗe yotande ko fi sensibiliser c'est ça même voilà parce que kono voilà ɗo milan andi hay famille an tout le monde est en train de regarder mais si tawi e yewtu woni koye wondiran gonga on fiyo feewu il faut que temmerne si nden dikkay ko ɓe nde loote hade laaɓa poche vraiment nde waɗane lekki c'est ça la vérité oui surtout nous la diaspora o yiye woɓɓe ɓen no par exemple no wonirɗen o local e o domaine ɗo ni surtout wano ɗo la il faut ko ene voilà diaspora o ɗen faminde fini merci ɗum no hulɓini donc e ŋacce no wiye mawɓe men hari bete woɓɓe nanayno no wiya bete hay si wiyata baabe wiya e baaba kono joni en hooti ɗo ko yawgoyna paahunku ala ko paahum ma merunku donc ɗeɗala même ɓeɗo ɓe ba non c'est pas possible ko ɓiɓɓe facebook tiktok vraiment instagram donc hari si baabe on heɓota ko hari baba on no heɓo donc ɗum no yawe ha ɗum ɗon kadi iwa fewta ko paa on o paa joni noon final rek jom jonnamo ɗum e ɗum ko joni noon ko ango suti yahuɗo donc ko imo tiggitima bimɓe kikkiɗe imo hoolorma joko a wigol a ɓaw paw no soñji mimi sikki ndaru no soñji honno ƴettanɗa décision innuɗa mi fokkiti ko inete kon kono ɗum inete pular aventure non aventure mari inde safari fokkiti safari c'est le mot oui inna nene baba mi falama yawde safari ko a yahu laɓɓa arta waltoɗa ɓen wuro ma nen famille ma na ya ƴetta jikkuji ko ara imposa e ma famille ma c'est pas possible le mot là est très fort mi fokkiti safari jonon sen fokkiti safari ngari ɗo tawi ko anda ko safartoma ko ɗum len ara c'est extraordinaire quoi ok musidɓe fayda no neɓata clôture en émission on donc no andirɗon noon kono toujours en yiltoto e monsieur Barry woda koɓe jonni en comme conclusion ko yowiti émission nedi jikkuji on déjà adade hewde ɗon toujours mi heyɗintinayi ma heyɗintinen si ka DJ Diawo on toujours par ce que en hewti ka clôture en toujours jama on fof no tora ballal ka DJ Diawo on hatongine wallede fewdo ɗo DJ Diawo wona noon kanko tun hatongine andi seke kanko himo waali fuu so wawata ko bakiɓe ɓen woni e darade dankaranno joni noon ɓen ɗon eɗon andi ɓe wawata jooɗade ɓe wawata darade tanke ɓe heɓali ballal musidɓe ɓen ɗon kadi no hana wallitede DJ Diawo wallete kono ɓen ɗon kadi me wallete haray ko yon eto wallitoɗen DJ Diawo e fi nawnare makko nden jo e bawgal Allah no wawi mo sauvude ɓay haray gonga oya tampere warata ko lannu balɗe warata haray toujours monsieur Barry ɓeytay ɗon kadi fayintin si arte noon conclusion on non hara effectivement a woli ko wolte ko mais mi rappelay ton numéro makko voilà bien ko sûr 77 788 55 23 d'accord 77 788 55 23 d'accord haray andi nawnuɗo e kasojo
ko be takko makko ben tampata bien sûr ko ni différence on kaso jong haray mo sokino ko gotum naati mo faala o yide mo yetam naw don non haray la woni takko ma so no wo haray mo takko ma so ti dandi no seldi kono ko ballal o faala kono ko wombe takko makko ben sonjoto voilà haray jama on to rama walugol tout le monde enen Sénégal do tout sen tumbodiri goto kala itti 500 francs jaaw ñawdoto wallahi na 1000 francs de goto kala wala sabi yalla okkamo 500 francs la communauté guinéenne ke saken okkamo 500 francs sabi yalla wonde ko ñawdori habul makko ni heddo si tayna balde lanni haray wodi hay ko futara e fiibe ngura makko de 500 francs non vraiment jonno me wala cagnotte ouais c'est vrai ka okkete 500 francs min tolaki goto 1000 francs komi oktori kala guinéen jon do mo café wal mo tabu banana mo tabal tiga fonctionnaire jo mo boutique mo magasin chauffeur jo cak cak on media mo kala yokku jaaw 500 francs d'accord pet min tori non woɓɓe ari ka ɓoggol ɗo fewno kalanta ɗo donc en ƴetteɓe assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah on jarama iɗon e jaam alhamdulillah no yewde seeɗa yedde Allah anitine men ko homɓe ko honto ko hankim daari on ko télé ɗo Jama TV quoi e affaire football on d'accord joni ni iɗon présente affaire on lammarɗo paykum mo wonno nokku ko kono ɗon on mi welali mi faandarde renseignement ko wonɗon ɗum ndaara so yeehi o waɗamo test ko ok joni si émission o lannino ɓe artana DG on ɓe direction on artana on e programme ji ɗin e muɗum inchallah suive tun Jama TV Jama TV mi noddata joni si émission on ɗo paari après numéro on tuma on wawa noddude on humpodira e mabɓe ma suive on télé on tigui ɓe jonna on information on ñande mi naniɓe no jonna fi mum quoi on tuma no minni mi noddu mi anda no renseignement on quoi on toon tigi noddata pour heɓa renseignement d'accord ɗo joni on numéro ɗo ɗo wawi mo jogade oɗo ne ɗo wawi jogade on numéro ɗon eyyi après si tawi woni émission ɗo lanni après ɗo wawa e faltodirde e mabɓe eyyi joni oɗo jogomomi numéro no affici ɗon omo jogui ɗon ɗon joguemo ɗon rek ok allez-y a faami enen inemɓe ɓen tum enen tum communauté men on tum nayi ɗum fof si kala okki jaaw 500 francs 500 francs mais je veux m'organiser avec l'équipe mais voilà plateforme kala yokku jaaw 500 francs exactement vraiment je vais faire l'initiative et non au nom du président de la jeunesse Isaga Tog d'accord jango je vais d'accord mais dans la plateforme mo kala yokku jaaw 500 francs si kala okki jaaw 500 francs wallahi o heɓay ko ñawdoro ha waydona famille makko c'est vrai daariɗo vraiment aɗa fi jaawo pour une première fois fopp yo collecte gotum non mais waɗani no woɓɓe goy je vais rappeler le cas de Digue Djouma on acquis dans Guinée vraiment la communauté guinéenne had la Guinée mais je vais saluer Siradio Sabi Hamidou ñom Malé karam ko Mamadou Yunda Diabo et min bari parce que on était les initiateurs wala go plateforme wala SOS pour Digue Djouma c'est bien mais ñono to hata gastaɓe addimo ɗo so ɗo wayde e magol c'est bien jaaw kadi hewti jama yo wallu jaaw vraiment hade de wonde makko bimbe kikiɗe ndugude makko jeema ñalorma ko yate o kane makko je me rappelle ñande ummu feƴƴini ummu mo akim ko minen jaaw dogidi ko dogete kon fof oui quand même ko minen dogidi ko dogete kon fof hande hewti ko tour makko jama e wallumo un guinéen 500 francs chaque guinéen pour Digue Diaw 500 francs chaque guinéen pour Digue Diaw Diaw est sauvé goɗɗo kadi anda ko honto sabu iwrata vraiment donc gasen fof se motodiri heɓato sabu goto wonno sabu walla mo goto pet wa ƴettudemo en charge kono pour le moment on dit 500 francs un guinéen pour Digue Diaw hara men tori ɗum ɗon e plateforme o watte kisan en place fiyo jamma waw contribuer e mi andintinama piyo gotum kala contribuant ɗo Diaw c'est du bon port hewta e Diaw e o yeggitata hara fi Digue Diaw o e gatta ɗo par ce que wata wolde fi bana maɗa ha haalalni vraiment vraiment ɗo Jama o nani haray
tigi tigi on haysi ko musiɗo men goto no nanirɗo ni musiɗo men goto petto wawi ƴettude DJ Diaw en charge waɗanamo ko waɗete kon fof par ce que hande iɗe mari on jama joguiɓe ɗin moyen ji ko anniyiɗo heɓuɗo feere tumma mo Allah o yilti tawata hara on ɗon DJ Diaw no arsike no Allah no waɗi arsike mum e makko ko ɗum noon tu wata wonde kono hara eɗen tori jama on fof e on domaine ɗon donc toujours ko honɗum kadi marɗon ko clôture on yani ko inna émission nede jikkuji men kon ko honɗum marɗon ko yewton ɗon kadi ka fin de l' émission ɗo d' abord ko weltanagol ma weltana on initiative on encourage on ina sensibilisation par ce que sinnama neji e jikkuji ko fi sensibilise gol jama on e si sensibilise jama jama on famay alay ko ɗum mi mari conseil ko mi wolta ko yo ɓurtu wakkilade hara hattali tun ka nder télé ɗo élargition yalton rencontre o yawgol ka peraji ka jamaji ka hajuji watta fof ka fatundeji andintina jama on ko walgol dallaɗi fotte e jama on andintina ɓe ko comportement ɗo waɗegol haray ko ɗum habborɗe needi e jikkuji haray ko weltanagol on félicita on félicita télé on Jama TV e félicita technicien ɓe ɓen fof e téléspectateur ɓe Jama TV ɓen fop ina ɓe merci e yoɓe soutenu émission o temon hino moƴƴi et c'est une très bonne émission. Merci beaucoup monsieur Bari haray o weltanama ko mi andintina on ko monsieur Mamadou Aliou Bari ɓe innete donc hiɓe ɓuure noddirede Bari Ngor no andirɗon noon haray weltanike ɓe ko ɓe ari e tawda ɗen émission on ɗo kon vraiment vous aussi partout là où vous êtes et quoi que vous fassiez on vous dit merci et bonne continuation meɗen tori yon continue toujours suivugol e émission ji dogayɗi ka Jama TV ka ɗi mbayɗon andi l'avenir nous édifiera inchallah. Vous n'êtes pas sans savoir que l'émission vous parvient tous les mercredis dès qu'il est 21h inchallah. On est là haray no andirɗon noon ko musidɗo mon on Mamadou Aliou Camara wonnon animande émission mo anduɗon on émission nedi jikkuji men e weltanike kadi régi on to régi télé on to ko hawa koɓe walliti en hawa ka yalti kon ha e image on vraiment e weltanike e bakkiɓe ɓen fof kadi takko maɓɓe vraiment en yontere hande kadi inchallah si Allah o newni jaaɓi au revoir.